narababwiye ngibi bintu ntago bizoroha dore abahanzi babiri mu Rwanda baciye agego kurusha abandi nkuko ubibona kuri screen. Uyu ni Meddy n'ubita The Ben. Ahangaha tugiye kure indirimbo 5 zabo zakunzwe kuri buri muntu. Nitunarangiza turebe ama views bafite ku mbuga zabo za YouTube. Twavuga nka total views, maze nawe umbwire ninde rutwitsi nyawe. Ikiganiro cy'umunsi ni ninde rutwitsi nyawe. Who is the burner? Reka turebe indirimbo 5 za Meddy zakunzwe. Iya mbere bayita Slowly. Slowly ni zimwe mu ndirimbo za Meddy zamukundishije abantu hano mu Rwanda ndetse no muri East Africa. Kuko Meddy ino ndirimbo ye yakoze ibitangaza, yakoze ibintu bitarabaho, ibitaraboneka. Kuko uyu munsi ifite total views miliyoni 121. Iyo ngiyo ni Slowly yonyine. Afite indi ikomeye nayo twakita My Vow, abamusimbura. Afite n'izindi zita Dosima yafatanye na Austria Brown. N'umuhanzi mwiza cyane. Reka twisimbukire tujye kwa The Ben. The Ben nawe ntago yoroshye, bamwita Habibi. Ni indirimbo nziza yasohoye, asohora Vaz, asohora Ni Forever, asohora Print, asohora True Love. Izo ni indirimbo za The Ben. Nawe yakoze collaboration ikomeye cyane n'umuhanzi Tanzania bita Diamond Platnumz. Izi ni indirimbo za bose. Ese we kuri YouTube bimeze bite? Meddy total views twamaje yuko kubona yuko afite miliyoni 334 n'ibihumbi 101 na views 140. Ariko tugiye kwa The Ben, umwe mu bahanzi beza, abahanzi bakomeye twagize muri no industry nyarwanda. The Ben total views uragenda ugasanga afite miliyoni 62 n'ibihumbi 184 n'abantu 978 bamaze kureba ino channel ya The Ben. Ariko Meddy YouTube channel ifite miliyoni 1 n'ibihumbi 303 nka za miliyoni nka subscribers. Gusa twagera kwa Meddy kwa The Ben tugasanga afite 517. Ubwo se rutwitsi ntiwamwumvishe cya kiganiro Who is the burner? Ninde rutwitsi? Tubwire muri comment ni bande ejo bundi tuzagereranya mu kiganiro cy'ubutaha. Turabakunda.